if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? Silhouettes pure like a taunt. Wih. Dudun, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Feeling brave, you don't ever want to give me si buluk karunya itu kuatin. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saudara trip akan jalan lagi ya, trip lagi ya ke trip brother. Kemana hari ini? Sekarang kita mau ke Citambur. Citambur, daerah mana itu deh? Itu daerah Cipelah, Cianjur, Cianjur, lewat Ciwidey. Terus nanti kira-kira perjalanan berapa lama? Pokoknya sekitar brother 2 jam, sejam aja. Nah, mungkin kali ini seru perjalanannya. Lihat aja nanti di tempatnya. Oke, dadah. Mami Cipelah ya, belok kanan kan dia. Oh. Payo saya belok kanan. Di Cikadetangnya, jelasnya. Di sehat ya, Kang. Atur nuhun Kang, di sehat ya Kang ya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Alhamdulillah, tadi kita start di pertigaan Patengan Rancabali. Nah, untuk menuju Curug Citambur, kita tinggal belok arah ke Cipelah. I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase. Jadi rencananya kami tidak hanya ke Curug Citambur ya, tapi juga mau dilanjutkan langsung ke Curug Ngebul. Ini perjalanannya bakalan seru, soalnya kondisi jalan dari Curug Citambur ke Curug Ngebul itu beneran sangat menantang ya. Jadi tetap ikuti perjalanan kami di channel Sunda. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I
I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Lihat ya, kalau misalnya ada dua jalan gini, jangan ngambil ke kirinya tapi lurus ya, karena kalau ke kiri itu tutup, tapi kalau mau ke Citabur lurus aja ya. Ikutin terus ya perjalanan kita. Let's go ya. Iya, WC ya. Ya WC. Kenapa WC kenapa? WC lah. Apa-apanya? Alhamdulillah. Beres sih. Alhamdulillah. Lanjut ke jalan ini, ayo lanjut. Lanjut. Ah, kelas. Naon? Bayar ah. Oh, sini tuh. Iya baca. Bukan ya. Toilet 2.000. Oh, tinggal 2.000. 2.000. Ya. Nyowe satu. Aturun Kang. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a. Halo, aduh udah agak kerasa udah sampai di sini aja. Jadi sebelum ke Curug Citambur, kalian nanti akan misalkan kalau kalian mau ke Curug Citambur nanti akan ketemu dulu sama Curug Tilu Cipelah. Nah ini nanti itu juga ada satu curug lagi, cuman nggak tahu curug apa itu, belum melewati. Nanti kalian akan lihat dulu di Curug Cipelah. Nanti ada Curug Citamburnya kayaknya di depan deh. Bentaran lagi sampai. Lanjut dulu. Kita ke curug dulu ya. Lanjut ya biar cepat yuk. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm. Ini ya guys, berhubung ini sudah mendekati area curug. Pokoknya kalau jalan sudah mendekati area curug, soalnya di pinggir-pinggir pemukiman warga, cuman di belakang pemukiman warga itu ada ya. Ada Alfamart. Dari tadi ke baru nemu Alfamart. Ya Allah, baru nemu Alfamart. Nah, ini Alfamart namanya ya. Kasih jalan. Sekarang udah sampai, lihat namanya Curug Citambur. Kurang lebih tadi perjalanan 2 jaman. Dan sekarang baru sampai. Penasaran kan? Ayo kita cepet masuk ah. Ya, yuk. Go. Matt, masuk Matt. Masuk. Ayo go. Yuk guys. Yeah,
Don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. Kita sudah memasuki kawasan Curug Citambur, dan bagi teman-teman yang mau ke sini harap hati-hati ya jalannya, soalnya berbatuan. Lihat, bisa kita lihat sendiri jalannya berbatuan, cukup ekstrim juga. Pokoknya teman-teman yang mau ke sini harap hati-hati ya. Lanjut, ikutin terus perjalanan kita nanti sampai Curug. Bu hiji deui ieu. Ya sekedap. Punten ieu ko panangan kieu. Di Bandung. Bandung. Ujung Berung. Ujung Berung, oh Ujung Berung. Namanya seberapa kali gede? Sampai ayeuna. Namanya pisan. Sampai pisan. Acarana ke mana, Pak? Paling itu cuma paling-paling lah 2 menitan. 2 menitan. Ka dinya handap. Mohon 2 menitan sampai 2 menit. Lamun badai menang anu kedua ke 1, kedua di bawah. Oh, nu ka handap tadi kedua. Mohon tiasa tadi dinya. Ilahnya. Coba pakai dah jalan itu tuh itu. Anu eta nu tengah. Aina atas dia. Atas ngambil rumput lah. Ya tenang lokasi. Mana Bapak? Asli mah Pusaka Jaya pasti kuda. Asli. Tebit dia. Alhamdulillah setengah jaman lah. Pagi berangkat, sore mulai. Nyenakna ti dieu etana rumputna. Mohon akan aja nanti jalan. Sambilnya ngan ada malah jukut kamu anjing. Kualitas sekali. Siapa mah? Siapa artis Batagor. Pada langsung kabar aja. Rada sepi. Lamun hoyong rada rame-rame lah. Dinten Sabtu, sareng Minggu. Oh. Full. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa full. Full. Sampai di Curug Citambur. Ya. Dan guys, bawahnya juga masih ada itu sih, tinggal ke bawah. Yang enaknya pasti di bawah. Cuman ini lihat. Nikmat apalagi yang kau dustakan. Ya Allah, indah begini ciptaanmu ya Allah. Citambur. Ya, kalau misalkan kalian mau bikin video yang kayak yang lebih kelihatannya, di sana tuh kalian bikin ambilnya pasti lebih bagus hasilnya juga. Nanti kita akan ke sana ya, lihat aja. Lihat guys, ini kayak turun hujan. Kayak turun hujan gini. Enak, mantap. Oh, pemikahan apa teh seberapa? Kemarin orang ada apa aja di bawahnya? Kedua. Oh, banyak ya di bawah.
harus bayar diri ada buat terapi kan ya kalau mau tapi ada bayar untuk itu cocok nih kalau buat ngajak buat gimana guys. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Sabar kan? Dia abdi tadi ngopi biasa sarengnya. Tadi rotina tilunya. Tilu. Namanya na. Oh nyemur Indomie. Bisa streaming. Alhamdulillah sekarang kita udah beres dan sekarang akan berlanjut lagi ke destinasi yang selanjutnya, Curug Ngebul. Insyaallah. Doakan ya biar cepat sampai selamat sampai tujuan. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you, I never feel lucid. Ikutin terus ya, tonton sampai habis. Ini akses jalan ke Curug Ngebul. Jalannya lumayan ekstrim dan berbatuan, cukup menghambat waktu ya. Harusnya dekat sih sebenarnya, cuman kalau kita lewatin jalan kayak gini pastinya akan lama. Bisa kita lihat batunya cukup besar ya guys. Nah, lihat teman-teman tuh, ada gapura warna merah. Nah ini akses menuju rumah Abah Jajang yang viral itu, yang keluar rumah langsung Curug Citambur ya. Ini rumah viral Abah, bisa dilihat. Kita lanjut lagi menuju Curug Ngebul. Tonton terus ya. Guys, di sini di perjalanan ada curug. Kayaknya ini curug baru deh, namanya Curug Cigudeg. Nah, kayaknya belum dibuka, ini belum pada beres, jadi diperbaiki. Nanti kalau udah beresnya kayak gimana ya? Nanti layak dicoba sih. Nanti kalau udah beres semuanya ya. Jadi guys, sekarang udah mau lewat ke Curug Ngebul ya. Lagi dalam perjalanan. Pokoknya tadi ada Masjid Jami belok kanan. Nantinya keluarnya kemana?
Curug Ngebul atuh dulu. Langsung ke Curug Ngebul keluar. Jadi kita ke Curug Ngebul, dari Curug Ngebul langsung kita perjalanan pulang ke Cianjur ya, ke Cianjur Pantai. Pagelaran. Oh, Pagelaran. Oh, lewat Pagelaran. Oh, Brother cuma satu akses jalur. Jalur motor doang. lihat. Buat yang pakai mobil ulah. Tadi. Sudah trip. Go. Wih. Udun, Sulam. Aduh, brother, di jalan lah, brother. Aduh, si buluk karunya itu kuatin. Jurang eta toka. Buat yang sini harus yang benar-benar kuat mental buat akses ini. Jalannya curam, apalagi udah turun hujan, licin. Lanjut. Kuma pakai well. Bakar. Ngapain, euy? Ini jadul. Jir, udah jadul banget ini mah, di sana udah gak ada. Ini beli dua. Pilih ya. Kita pilih 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti nginep pertamanya. Nah, ya menang ya. Menang Nomor 72. 72 sebelah 72. Ganjil. Oh, nomornya ganjil, Bang. Nomornya ganjil. Ganjil cenah. 48. 48 ganjil. Genap. Oh, genap. Anak kurang beruntung. Kecian. Kejuran Kang, padenan Kang. Yuk, meser ya. Sok atuh. Aiki kada Aiki. Iya si aman bedak nawan. Bedak 2. Menang nu bedak 2. Ya aman. Menang nu bedak 2, nu bedak 2. Jewan ting jatuh. Nah, guys. Nyali.
Anjir. Aduh, kenapa guys? Oh salah. Iya dengan, aduh, garing. 52 coy. Oh, Teh Omi nu tadi. Orang Teh Omi nu tadi. Sana ke Curug Ngibul. Sampai ke sana, wow. Ulang. Kita udah sampai. Di mana? Curug Ngebul. Mana? Itu curugnya. Ini ngebulnya, brother. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. Alhamdulillah dari tadi Citambur kita nyampe juga di Curug Ngebul dalam keadaan hujan, kabut. Ini tepat pukul 5:30 sore. Kita beli tiket dulu ya. Dulu, boy. Tiketnya 10.000. Tiket bioskop eta. Aduh. Tiket bioskop eta. Aya di rumah. Tiket ka sorga aya teh, ka sorga. Eta mah aya jalur cepat. Ka mana? Lu jagangnya langsung ditolong. Terserah. Nah, iblis teh menangis Allah kan tenang we warung bisa nyen iblis diwati Allah. Itu yang pamiahan Oh iya, itu Oh Ilham guys, ini ternyata Ilham teh. Iya nih Ilham teh iya. Kita tadi si Emang iya deh, wae. Yo, si Emang iya wae. Aduh. Pernah disuat isin. Ayeuna jadi naon si bolangnya. Ayo bolang, orang gitu bolang. Bolang. Bener, ayo kita ke sana. Bolang si bocah petualang. Gitu guys, liriknya guys. Sebelah kanan ada WC. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan ya curugnya ya? Karena sekarang sudah gelap, jadi ya sampai sini aja brother, karena percuma juga ke sana juga. Ya. Gak akan kelihatan. Jadi mungkin ya sampai sini aja ya petualangan di hari Kamis tanggal berapa? 11. Yang tripnya ke curug pertama Curug Citambur lewat Ciwidey. Terus selanjutnya ini ke Curug apa? Curug Ngebul. Dan baru sampai jam 6 maghrib dari pergi jam 5 subuh. Kita kejebak hujan. Kejebak hujan, Jalannya ya juga, jalannya, parah banget. Wah. Jadi sayang banget kalau misalnya ke sana, tapi ya lihat situasi. Padahal di situ tuh di depan curugnya, tapi gak kelihatan, udah gak bisa masuk katanya. Mungkin sekian dari kami Sunda Trip. Ya. Tunggu vlog-vlog selanjutnya lagi atau trip-trip selanjutnya lagi dari kami. Nah, ikuti.